Na današnji dan, 1980. godine, umro je drug Tito. Međutim, i dan danas legenda živi, pa smo mi rešili da napravimo jedan mali kviz koliko poznajete lik i delo našeg maršala. Pitanje broj 1 za zagrevanje, jel može? Jel znate gde je rođen Tito? Ne znam, stvarno. U Kumrovcu. A kad je rođen? 1892. Znam da je rođen 25. maja. On je 92. godište. Kada je umro? 81. Nije pre. Mislim da je 3. ili 4. Da li znate koliko je godina imao Josip Broz kada je umro? 88 ruža čuvenih, da, 88. Kad kažem Tito, asocijacija je i kuća cveća. Da li znate šta je kuća cveća? Pa Titova kuća tamo na Dedinju. Pa ne znam, samo da je tamo sahranjeno i da se sad nalazi ovaj muzej. Dobri ste, bravo. Bonus pitanje za kraj. Tito je imao omiljenog kućnog ljubimca. Jel znate kako se zvao? Vučijak, samo da se setim. Rex. Ma, ne znam. A nešta jel tako? Rex. Ipak ću da vam čestitam i za kraj pesma kao nagrada, jer definitivno legenda živi. Može Tito mi se